السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. tutandikira wetwakomye. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. خلق الإنسان خلقل tuska eno lam kubanga yeriko sukuni okitegedde, eno alif nefa netugamba nti khalaqal kulam qal okuma qaf ne lam alif eno ngefudde netugamba nti khalaqal insana. Olaba kinabagamba nti eno nuuni sakina tugikweka mu siini kubanga siini nyukuta ya ikhfa'u okitegedde. Katugamba khalaqal insana khalaqal insana khalaqal insana khalaqal insana ulaika ino wawute bagisoma nsidife ula so si ula naye ulaika miata nente bagisoma nsidife miata miata dhul fadlil azimi. Dhul kinabagambye nti eno sukuni esse waw neta alif nosoma ku lam nogamba nti dhul fad eno dad fad so si fadhu ne fad jikwati wagure ugambe dhul fadlil lil'a lianna eno aini eno dhul fadlil azimi. Kategede tahwal anfusu tahwal anfusu kati eno wow so eno ya efudde na alif because eno fatha ndi bade tahwa okitegedde naye because wano waliwo sukuni kulam tugamba nti wal anfusu kati eno hamza naam gitugatirako nuuni eno netugikweka mu fa'u tukweka nuuni eno ya sukuni mu fa'u netugamba nti anfusu tahwal anfusu so si tahwal anfusu si anfusu nedda twabisoma dayo mu video zaffe eziriko amateeka ga tajwid aga Quran. Tugenze bora osoka kuwangala wano otana kugenda wano ogamba nti bora minkum kati eno wawu tekola ki teriwo tukyogera tugamba bura so si bura kiri bura minkum tegedde tukweka nuni muki mukafu twakiraba netugamba nti minkum so si minkum kiyagala ng'okufaanagana nti tekirikaki tekifaanagana tubadde wano
tubaddewa biweddeyo. Barakallahu fikum. Ne kambaddidemu tuba tuvudde wano. Khalaqal insana ulaika mi'ata dhul fadlil azimi tahwal anfusu bura'u minkum. وبارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا.